ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanam ko raw. Nakasukat ka. Inak agbijaw ang kail. Sumurot ka? Sa dinaw. Hindi bangir abantay ang kail. Ay na, talaga day tante pakakumikumam ita. Saan kan ngagbarbartag? Unang kail. Sanain. Agbidyo ak man kit di iti upload ka. Ay, sige. Ngim umayak man makikapitan na ibos ti kape mi kanian time. Ay kat, ala agkapi kalat tanang kail. Kaburburak tay danom jay tirmaos. At damatan kapi jay lamisaan. At dapay gatas ken asukar ijay. At dapay tinapay. Ay, mayat ah. Ala, ingkag kapain. Tay saganak man dagiti itugot kaw nga agmisyawn. Ay, sige man. Nakpagkape. Anya nga dagita nakasupat. Groceries ken bagas ang kail. Ay, nagiwaras ka iti groceries? Una, mala, intayawn. Kuyugon na. Ngam no di mo kayat, agbatikan. Nilangan violet tin nakayapan. Ay, umayak ah. Sakpay lang ti surot mo. Awan lakit, violet ti kadwam. Katuan mat tamakatulong mat kanyak. Sa nakasken ka, Na. ngagpauba ka pa mabanog ka. Sa nabalita na pigsa ka amang uba. Intaki di agbidyo nga rudin. Marikwanan, saan ka din nga imay dito tersenam ni Enteng? Saan mat? Apay ka day? When tadyak meten nasiputan arimwar, ibaon ko kumapay agumatang iti kape ken asukar, angem awan meten. Iso asya kun ati imay ditoy. Saan mat ngayon may dito tersinak, maray? Ha? Ni Enteng met jay nakalugan iti tricycle ni Kwarog. Amukon. Amangan no mapandamanin agbidyo. Ay, una yan ni Enteng. Simurot manan ka ni Kwarog nga agvidyaw. Kat bay amlat ta? Sana bali ta agin enjoyment ni Kapitan. Sa bagay. Hanggang di pa'y matagpakada. Tapno amok kumano sa dino ti papanan na. Ala, sana balay. Nakita masimurot ka ni Kwarog. Ay, nasurutan matan ni Kwarog ti agvlag. Kay kayat na matan. Saan matan nga agbarbartag? Ay, kasta talaga. At least, adamot masapsapulan na dita, nga oray kaskasanaw. Kankas itinakunam, saanan nga agbarbartag. Wan, katsyak, kas laliw-liwak laang mati agrels. No ada makitak anapinta sa sabong, i-video, kas jay laang. Katun oray siyak paray. Saan adakas dayta? Mayat kat dayta apangipaayan iti oras, ngam ti manarsarita iti kaaruba. Nabuyam ka day ito video ni Kwaraw, tuyang. Jay tinulungan na alakay ang nakabaklay iti kinayo na. Why? Nabuyak Sinublat ni Kwarog tay baklay tila kay akayaw. Sana intulod iti kalapaw. Agiraman day ta, i-video na pa'y. Tapno laing adda ipos na. Katun kita man kat ado tinagbuya. At dapay nang tad iti star. Ay, adula aming aramidin ni Kwaraw. Apay no aramidum man. Tapno adda pa ka kumikumam. Makumiko makijibangkag. Mawan oras ko kada kita. O di agbidyo kay bangkag. Kadwam tanwang mau. Adula aming. Manaktakla day ta iti trabaho. Ay! Sikabaw si Kapitan Enteng. Nakay ka nga agpaisaw. Angam, ay, samot kay man. Mayat san itsulam. Anya ka no? Lakay ka kanon ng kail, ngam natair ka. Ay, oo na. Ay, Kwaraw. Nayunam ti groceries nga itad mo kan kwa na. Itad mo ta may sabag. Ha? Alan, itad mo. Ay, makapabangar namin ti imbaga na. Orangan iti may sa abagang kail. Ditan may kantay may sa alakay di tabalasiw ti karayan. Apay ngay. Kat no duamit nga mintinted mo iti day di abakait anang ibaga natair ka.
naragsa ka na karon. Ay, ingka manin gumatang iti groceries. Taing kanto ikantay ko na mga aday di balasyo ti karayan. Unan ah. Enjoy gayam ti kasto nga aramidam. Katuan may. Mala. Umuli kay di tuktok day di dakil abataw. Sa kagsala-sala ta ibidyo ka angkay. Naa. Ingka na. Ah. Siguradaw. Adun to ti agbuya. Alan. Ingka na angkay. Urahin nak dito tricycle ko angkay. Mapanak pa di bangkaw. Inak manghirwaray ti kwarta. Bangko. Una. Adan sweldo kiti panagbidbidyaw. Ay, mayat ano kasta. Tamangan tanto iti restaurant. Ken intan to makicindang kay. Aw, anday tanti ka ng tangkay. Ay, nagimasan. Ay, agbusugak ano kasta. Unang kail, sige lang. Ngam sa kabay na, agbidyo tapay. Ibidyo manin. Urepan na nga ibidyo. Kasta talaga ang kail. Mala, kumita ka dito ita ibidyo ka. Ala. Ay, kitama. No, natairak mo tlaan. Natayar ka ang kail. Sige, mangan ka. Ah. Agisak mul kay ti siday. Wen, agisak mo lang kasto. Ayos ang kail. Enteng, ayan ni Kwarog. Ada kamot dito'y paraangan anak kaindayon. Una. Ibidyok man ti bagbagik anak kaindayon. Ta ipos ni Kwarong. Anya, agraman dayta, i-post na. Mayat tupay. Ay, alaman kiday. Agsala ka man dita nagtakdiram ta ibidyo ka. Anya, agsalamot nga ibagbagam. Alan tapno da mo ropam dito ibidyaw. Anya nga iti isalak. Sige. Agkantak ta agsala ka. Ha? Sige Sige. Ang galing. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Ay na. Ay, mayat Ay, mayat! Kwarog, nagbanglo dayta si daan alinuto yo Unantay, iso nga inawagan ka. Tadito'y tayon balay ko amangan. Oray siya, kat inayaban na, nana. Katuin tapno adda ka duwak nga aglutaw. Imbag ka pa'y, tanakaswildo ka manin iti Facebook mo. Ang damat basit. Ay mayat dayta Kwarog. Ang damat basit masuswildo ka. Iso nga'y paranod kumot basit kadagiti awanan. Day tati mayat, close friend. Anya nga iti iparanod mo. Igatangak dagiti babakit kan lalakay iti groceries da. Ay wow, mayat dayta. Nasaya at launay, close friend. Oray basait kat makatulong ka. Takunada nga rod, saan mo abukudan ti pagsayaatan? Unantay. Tay kunada nga rutan, no agparanot ka. Agtultuloy matiswertikan ka. Wen, Violet, husto ka. Made ti agim imot, tamaimutan kan tumay. Nasaya at tada ka dito paraangan nyo, Mare. Ikan ka, iti si daem alauya. Naghimasan. Msigay, idisumpay laeng di tatugaw maray. Aday ta. Imbag man, tagpadigo ka maray. Apag isaw, awan si daon may kinibadong ka. San kami payanangan, taur urayot jay sangput na anatang manipod bangkag. Nagbayag nga raw kat mabisi na kaun. Ay apag iso, daytan ti si daen nyo. Apag iso dayta, kada kayo. Agyaban nakmaray. Naggapu dayta ijabalay ni Kwarog. Ado ti linuto da ni Violet. Iso ako na da nga umay kay kan. Ay imbag man, tanaimas ti si daon ni Kwaraw. Nagsweldo ngamin iti Facebook na. Iso anaimas ti si daen na. Ay imbag man, di pa'y agpabarato mo. Ay na Maray, umdasen nga agluto da itinaimas asidaan kat agpadiguda. Agpabarato kumamot uray 5,000 lang. Ha? 5,000? Na, sobra kamay. Basila day ta para kinikwaro maray. Kas itinakunak,
Saan unay adakkel ti masusweldo na iti Facebook na. Kat umdasan apadigwan na ka iti naimas asidaan. Emot kede Nala, ingkakot yalis day ta sidaan. Taalaak mutlaang day ta malukong na. Sapay nagpintas day ta malukong na. Ay kukwa kun agraman day ta malukong maray. Na Nagsusweldo mo ni Kwarog iti Facebook na. Di gumatang manen na, ay unay kan maray. Ay, Jack amo, noan niya ti sawakan ka. Nabsuga ka. Oray siyak ba daw? Imanay asindat at impadigo ni Mariba ng alinuto kano dakwaraw. Imbag pa'y ni Kwaraw, tagsusweldo gaya man iti Facebook na. Iso nga rod ako nak nga ag-Facebook ka mo. Tapno ag-sweldo ka mo. Tapno ka na yun anaimas ti sidain ta. Tapno saan ta maawanan iti bagas. Tapno makagatang akmod iti napintas a bestidak. Tapno makagatang akmod iti napintas a sirpungkaw. Ay nagadoki din nga imbaga mo na ya. Hala, si kalangan tag-Facebook. Ag-video ka iti posmaw. Diyan nga rod damaw. Si kakuma at nalalaing ka. Ay awan isem ko iti kasta. Agbangkaga langin na. Ay badong, kukwa talatan tumapapal. Iso akastoy latan ti biyagta. Tadi mo ammo tag-diskartay. Nagadulaki din nga ibagbaga mo na ya. Kawang mag, tuladom nga minani kwaraw. Diyak nga rod isem tag-video-video. Si kaano kayat mo? Diyan nga rod damaw. Ay sorsorwan. Si kati interesadaw. Iso si kati mangtulad kini Kwaraw. Tasyak, agbangkagak langay. Yaw! Tata ba daw? Anda ka kadidita kalapaw yaw. Oh, Kwaraw! Handa ditoy. Dumanon ka. Nagbaran na ya. Ay, Handa ka, may Kwaraw. undata. Nagpagnaak man. Mapanak ko madita bakil, tadita ka mapanagbijaw. Ay, mayat Ado tibakes dita, mabalin mo nga i-video. Undata. Ang sakbay ang mapanak dita bakil. Ibidyo ka mampay. Ha? Well, napintas to ti bijaw tata ba daw? Adun to ti agbuya. Ala, agtugaw ka dita kawayan at tugaw yaw. Ket umisem ka. Anya? Ipakita manaragsak ka. Ay, ala agtugawak ditoy. Aw, kasta. Sige, umisem ka tata ba daw? Ngem, anya nga ito ipasimudaag day ta video, Kwaraw. Ipasimudag na ti kinakurapay. Ngem itilukudan day ta, naragsak lata ti biyag. Kastaya. Untata. Sige, ituloy ta ti agbijaw. Ay nagadumit ta kagudwat kaban Kwaraw. Pangipanamday ta. Kadagitag kasapulan di ta kabangibang a barangay ang kail. Apay awan matulungam dito barangay tayo. Tanas kan adumayo kapay laang. Unag man ija ang kail. Taddaman no a pamilya ngagkasapulan iti bagas. Kasi damait. Di may sa pamilya. Naawanan da iti ama. Kahit saan pa ang makatrabaho di asawa na. Tamasakit mait. Na-depress ang kail. Aya, Ala, da kayon ti kadwak ama pandita bangir a barangay. imbag man ta iparanod mo man ang tinasweldom iti Facebook. Unang kail. No sana buyain dagiti tattao ti bijaw. Di sana kumamot nga agsweldaw. No kasta nga raw. Nasken mat atumulong uray basit laeng. Alagarod, kuyugan ka. Tainta dita bangir a barangay. Ay, no kasta! Si kagayam ni Kapitan Hinteng! Ay, uwan manong. Siyak ni Kapitan Inting. Ay, nataer ka mo't gayam! Ay, uwan nataerek talaga. Ay, Kwarog. Pagbali ng adwasa ko ti itid mo ka ni Manong Alakay. Ha? Ay, kuhang kail. No kasta, dua ka banti itidyo kanyak! Ay, kuwatata. May salaeng. Ngamin, jay may sapay anat da, kat itid ko ijay balo di tabangir a kalsada. Kasta aya! San nabali tata? Tao may kayon tumanan ikan no agsuldo ak ijay pisbaw. Ay, katuan mala,
Katagyaman akmanan Imbaglangan taadda interview abagas. Tanay, nasakit ito mengkaw no agtrabaho Oh, adto'y ti merienda yaw. Agyaman kami antay. Ay, mariknak mo ti bisin ka. Mabisinak mo't. Apag isaw, nagluto iti pansit. Ala, mangan kayon. Alam to'y silpon ko antay. Tay video na kami kinangkalamangan iti pansay. Uray panangan nyo iti pansit, i-video. Ay, ibidyom amin agaraw may banang. Talaga akas ti bragel. At tuwing ti silpon ko antay. Nakaridi na itan. O sige. Oh, aday ta, medyo dumistan siya Oh. Ala, agsao kayon mabalinod. Ay, hello mga karils! Hilaw, kada kayo amain. Mangantayo iti pansit ngayon luto niyan ti banang. Nabisinan kami nga minanapan nagiwaras iti bagas. Agmerienda tayo mga karils. Ka-FB, ka-vloggers, friends and relatives. Nagswilduak manan ang kail. Kat inak manan gumatang iti sardinas ken noodles ken dadumapay. Ngay paranod ko kadag iti kakabsat nga awanan. Ay, ikagumatang tagjutak iji barangay hall. Iso adi ka makuyog ita. Ni Violet ita ti kadwakang kail. Ala, ngayon mano nga ti maksa iti swildam. Kanayon ka mga parano dahin. Ayos lang ang kail. Nuawan dag iti viewers ka. Sa anak mat ngagswildaw. Iso anas kin lang iparanod ko may. Mala, ituloy mo dahi tangar aramidem. No, kasta ko mati aramidan ti amin nga istambay dito yung kabildatan di. Ayos ko ma. Kumaa. Ala. May mayat dahi ta apaka kumikumam. Ti agsyat ka iti arak. Naimbaki di ata insardeng mo ti agsyat iti arak. Una ang kail. Ituloy mo dahi ta. Sana dakis. Nasayat dahi ta trabaho. Ala, Guarog! Ituloy mo ti kastangar aramidem. Takas ko na ni Kapitan, nasaysaya at dayta, ngam tayo mapan ka agbarta. Ngam sakpay na, kaya't may mga nakablaawan, dagiti sumaganan. Da isang Aka Batman, Rema Garma, Cari Gonzalez, Jennifer Lopez, Madeline Corpus and Family, Bernadette Malamog, Kathleen Villena, Ken Eloisa Contawe, Tita Edmonton, West End, Alberta, Canada. Kumusta kayo aming tita apo? Ala sige! Ditan, tinagibusan ti Sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Pagkay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman ka rin, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, apay, anya ti sapsapulam ba daw? Inwara-waram meten ti karga ti basket dito'y kusina. Agsapsapo lang nga ron iti silupeng. Na, anom ti silupain. Inawis nak ni Parinteng. Ang kami ka makidaya, iti gayam na. Kahit apay ngagsapol kay ti silupain. Ay kat amumitin ato yan. Pagkargaan iti makmagan. Di ka lang mabain. In ka lang arudin makipangan. Mangisupot ka pa'y. Mabiyag na kaya ti baeng. No adda makan alibre. Agawaan ti mangipaknay. Ngam numat adda makakita. Kababain ka. Ay umapaldalaing Agam no awan makakita. Patsiman adidamot mangala. Ay pagabigat mo maray. Madama magayam ti karait mau. Ni parenting ay maray. Ay, saan kumot nga mo, pare? Nalabit nga adda ija barangay hall.
Apay, ada pa pananyo? Nay, apay di na imbaga king kamaray. Kat isupay tinangawis kanyak. Nay, awan mo't imbagbaga na. Sa dino tinangawisan na kan ka. Adda ka no agpakasar agayim na maray. Imbaga na mapang kamay. Ay kasta ka day, pare. Ingkalaangan kitaan ije barangay hall. Amangan mo't no nalipatan na. Sige nga rod maray. Mapaanak man dita barangay hall. Sige, pare Badong. Sa dino ti papananda kapitan kan badong ko, maray. Awan mo't tinasasaon ni Inteng, Maritoyang. Saan nga taas sa balay tinagdenggan ni badong ka? Jaklaan mo Ang managlilipat kat ni Inteng. Nangruna no ado ti aramiden da ije barangay hall. Na, amangan no saan nga itatibagbaga ni badong ka? Imbaon ko ni pari Badong ije barangay hall. Mapanadamagan no ita jay ibagbaga na nga da papananda. No ni badong ko, maray. No may papan kadagita banag, nakalistan iti panunot na. Saan na amalipatan? Nalabos ka mo't mare. Unay ka ta nakalistan iti utang. Kahit agpay sumag, maray. O, kas kumaita. Nalipatan siguro ni kapitan. Ngam ni badong kaw, di na nalipatan. Naimbag ta nasabat ka paray. Mapanta ka din. Papananta pare? Adda ka di papananta? Saan ka di nga ita? Di ko na mapakasarte may sa agayim ma'am. Ha? Ay, wala niya. Ay, pakasargayam tigayim ko. Ay. Kasayahat mo ito nalagip mo pa eh. Unak no siyak tinagkamali iti listaan. Ay, imbag mata nakalista iti utek mo pare. Pasaray ada dagiti awes kanyak adayaan. Ay, ibagakan ka. Sikan ko ti mangilista iti aldaw kan pitsa. Nya. Ay katwa na paray. Siya pa iti ko na. Awan ti mailabas. Wano malipatak. No may papan ka na kita. Sungalo na si katipan nakasekretaryo no maipapan iti dayta para. Nakitak mo't ang nagkuyog da kabadong kan kapitan. Papanandaya. Jakman am mo mare. Basta agkuyog dagijay adwa. Jak damdamagan no papananda. Ada siguro papananda. Mapanda makidaya. Amo pa'y mo dagijay adwa. Pasaray adda madamag da adayaan. Saan da palabsan? Siyak pa'y kit di ti mabaen iti kasjay ngar aramiden da. Kadayan mo't maray. Saan ba't siguro adakas? Saan mo't kit di adakas no naawis da? Tidakas na no saan da naawis kat mapanda. Day takimaday. So ano awisen nak amapan iti dayaan? Ay, jakon mapan, mare. Tamangan nunadamag na laeng. Malaksid no siyak ti inawis da. Uray siyak maray. Saan kami nga agkuykuyog amapan iti dayaan? Naluto met akar ni dagitaw. Nangalaam ba daw? Apay, nalipata mo. Anagapuak iti dayaan. Asino tinangtadkan ka? Medyo adumag. Anya pa'y ngay. No jay parawaras iti makan. Kaya't mo asawan. Nagsubli-subli ka di mawa. Wen, ado ti paraiyawat iti makan. Pinindak ida nagdawatan. Anya, kasanungay no adda nakasipot itar aramidam. Di ka lamabain. Kakaiso na libre. Di kakit agawaan ti dumawa. Dumtang to ti aldaw ang makasalaw ka iti mangdilaw iti kastang aramid mo. Ure agdilaw da, basta laki dididak dandanugay. Dayta ti kunada puskol rupa. No di mo pa puskulin tarupan. Saan ka makaraman, tuyer? Nadamag kong adaman ng dayaan iti kabangibang apurap. Let's go tayo. Ha? Nasayat nga rin aparay. Ado ka no kat ti mapartay. Ada ka no ngamin mabalente agpaskun. Ay, ado nga rin ti karni, ano kasta paray? Iso nga ron nga isagana at paray. Ado lakit diti karni.
No kaya't mo, masapat na amapan iti pagpartsahan. Kampay idikit, tutulong tayo. Oh. Tutulong tayong mangan. Ken Oo. uminom pare. Sigurado ti pulutan. Dagiti ko siniraw. Mga lata iti sili, ken silupin. Bayong asa ko pa'y kidi. Ano mabalay pare? Ay, mga latan sa ngagpaiso no makailibas ta iti karnay. Ay, ikabil ta iti sako. Wine, ikabil ta ti sakaw iti kasupukan. Ah, ah. Iti asidad ti pagpartyan. No saan kayo anaawis iti dayaan? Saan kayo kumaabap-mapan, inteng? Apay ko magay dungo. Dayaan nga rod. Apay ko ajak mapan. Oh, Kasanon, no basit ti inluto da. Iso asaan da anagibaga iti sa balay. no basit ti karni. Agalisto ka atap no makaraman ka. Kasjay! Ay una yan, inteng. Napuskul mo ti panagrup-rupam Naa, Kapitan ka pa'y matngarod. ay kakaiso na alibre. Di ka agawaanan. No iti restaurant. Nangingina. Nagbasit pa'y. Sana ka mabsaw. Ay makasarak kan tulakit di iti tao asaan ang makapagpasensya. Ay, Jack Amon, no anya ti maibagadaken ka. Ura niya ti bagada. Denggan ti bangir alapayag. Parwaran iti bangir. Kasjay! Bilibak at talaga iti kinapos kulterupam. Ha! Ay talagang samot nga awan babain mo. Ay ibulsa ti bain. Tapno mailisi ka iti bisin. Ay, badong. Saan nyo man akanayunan ti mapan iti dayaan? Tape asaan ngay? Saan mo't asikate? Gastos ken agluto iti papanan may. Adda mangibagbaga ano kano adda punsyon. Da kayo kin ni Kapitan tinumero unaw. Nagko na. Ay umapal dala nga. Anya kumangay ti apalan da. Ti kinalaing mo nga gisupaw. Anya? Ay may saka may. Sa pinod da isang pwet ko. Kitag sila ka may. Kayat mo nga raw asikalaang timangan iti isang putma. Di oray lamot mamay. Saan akas ti kayat ko asawain? Si kakit di may. Kasano? Mabainak iter aramidem. Kasta pa'y lati ibagam. Sanak arawag akaskan ka. Anya? Umay kanta aging tutulong tangag party. Iso nga rin nga data dito. Ita makipartita pare. Ala. Aglingad ka ta ipisok ko ti saka ti baboy dito'y butas ko. Ken kunwaray. Inkanto umisbo iti kasupukan ket ikabil mo ti saka iti sakubag. At sinublat ta. Mapanak mangikabil iti karnay. Kalpasan na, si Kantumay. Sige. Tagdungdong samit dagito'y kakadwata. At datayo mo dito'y likod ti balay. No adda kiti kasupukan pare. Parsakag ti silaw. Tapno sumit nga dito'y. Agawaan mo tayo ti mangisupot iti karnay. Sige. Taipan ko iti ayan ti sakaw. Makumikom tumot ti tao amapan mangisimpa iti silaw. No medyo adun ti karni iti sakaw. Agawid tantaw. Medyo adun ti na ipuslit ta karni paray. Sublatang mamut ti karni paray. Nadagsingkay. Sapay medyo agtagtagmit. Madlaw akar ni ti karga ti sako. Uray ta nasip nga mo paray. Rabi ipay may. Jesus. Aginanata pa'y. Tani medyo adayo ti pagnainta. Oops! Saan na balay? Tanda magkarni ang pagbingayan ta. No saan ta nga agalis tao? Awan da ito'y akar ni. Imbaglaki din. Ta idi binarsak ko ti silaw. Tatamaan na dagos. Dinardaras ko mati nang isukibot iti karni iti jacket ko. Isugaya man nag-jacket ka. Uray na putpudan. Ura si kabit. Nagbutas ka pa iti nagdakil pangipiso kam iti karni. Nasirip tamutan niya. Una. Dahi ta tinagpadaan ta nga kumparay. Sekretaryo nak ko naman. Rumbang nga katunusan ta iti amin na banag. Una. Magkaibigang magkumpare. Adda kayo matan, inteng. Anya day taawit iyo kan ni pari badong? Karni dungo. Na. Tangdan mi atin mulong ang nagpartay. Adu matitangdan nyo. No tangdan nyo ako namday ta. Nalaing kami nga rod nga agparty, di adaw. Linaingan ayamot ti agparte.
Ay na, inggaraw mo manen, inte. Inggaraw ka dyan. Daytoy akar niti mangipakita iti ibagbagak. Di ka man, inteng. Agpabida ka manen, ako na. Ay, agpay sumit. Awan daytoy akar na, no saan kami anasiglat. Aray, adda ka di man ang nadamag mong agpadaya. Taman makipartay. Inton Sabado pare, ijay kabangi ba nga barangay. Gayam ko tika aruba na. Ay, adda man ay. Ay, sigurado ano kasta paray. Kas iti sigod nga inaramid ta. Kas day tumanan ti aramidin ta. Tapno adda manan mayawid ta akarni. Ariglado paray. Agbutas ak manan iti takkel akalawlaw. Uy na, agjakit akmat iti dakkel. Ken ado ti bulsa na. Oh, No addan tumanin na samag iti asideg. Ijay tumanay, ti pangikabilan ta iti pag-asakaw, nga itugot ta. ay uy na. Ay, ado manan ti pagbingayan ta akarni. Sus, agumatan tumanan nga agpulo ta. Ay, puno na itakunan, paray. Aday tatagiti aggargaret pare. Ay, makitugaw taman ki di. Ay, una paray. Damot mo ng tangagpadpada. Ops. Oy, da kayo dua. Saan kayo mapalubusan nga umasidig iti ente karne, ha? Ne, apa yan nga kapsat? Anya ti problema. Sigud ba't atumultulong kami nga gargaret iti karnay. Hindi da ita. Hindi sana naduktalan ti mading arami jaw. Anya nga aramid miti kayat mo asawan. Agpukaw ti karne no adda kayo. Mas kaila aso nga agitara iti karne. Iso pumanaw kayo dito. Pumanaw kayo. Chu, panaw. Ha? Ay sus! Apay ngay. Pumanaw ta kanu, paray. Inabog datamatan akas laukan nga ason. Ay, huwag nga ron, paray. Nabayinanak pa. Kababait pare. Sigurado nga ag dinamaganda ito'y anapasamak. Tinungpal ko kumatimbaga ni Tuyang ko. At sa anak unay ang makidaya-daya. Uray ni Banang. Pasaray paretan mapan makidaya. Ay, kastoy gayam ti Marik na. No aglablabos ta, pare. Kunak no agnanayon adida madoktalan ti aramid tan pare. Ay, agpaiso tay kunada. Nga awan ti palimod adi sumngaw. Uwan nga raw. Simngaw ti palimod ta pare. Pababain pa'y apalimod. Tagtatakaw ka no iti karne akas lasaw. Uwan nga raw. Naimbag atas saan akas lapato. Nadamag mo ka din. Nagpakasar nila kay Turaw. Itong Domingo, pare. Uwan na. Ang mabain ako na mapan. Ay, oray siya, pare. Ang mga nood agabaw. Show! Kunadan tumanay. Ay, manipod inabog data. Nakaamiris akon. Kas lamang manggag ko pa iti panangabog da ka data. Un nga rin. Ay, Naple nga kiti ustaw. Iti imbagaday di akas lagro-ropa aburanay. nagturad da nangabog ka data. Kas lata nga aso nga ukan nga dog. Un nga rin. Ay, di data pa'y binagaan ti agpadaya. Tanagwara sa amit ti damag. Kwa paray. Inta lamang restauranin. Ay, una paray. Anya pa'y ngay. Nga madabayan nan. Saan na libre. Ay anusan ta na. Inusan aga po iti kinaloko ta. Awan ko maitati pagbabainan ta. Ay, iso ama diti agaramid iti mati pare. Ay uwan na. Awan ko mati pagbabawiyan ta ita. Ay na, Kapitan Kentata Badong. Saan adakas ti makidaya, nulakad saan kayo nga agitaray iti karne. Ala sige! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, VJ Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540
Diyan daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ada ka gaya man paray. Wen paray, imaya ka dagos ito balayaw. Taimbilin mo kundi kwaraw nga umaya ka dagos. Uwin. Imbilin mo pa nga lag na ito'y panabaskaw. Iso nga inasak pa sa akin may. Ay, na, talaga natulnog ka, paray. Ay, uri man manote kumparik no kasta. Anyaya ti paramid mo kanya paray. Ay, umay ka, paray. Sumurot ka tayo pakitak ti paramid ka. Amumot kanya kung paray. Talaga natulnuga ka kung paray. Ay, amok dita. Iso nga ron apinayaban ka. Apay nga ta, Maray. Wen nga rod maray. Apay nga ta. Anya nga ta ti aramiden da kapitan kan kabadong di ta igit ti kalsada. Tay tamo nga rod ti burbur tsa kanyak maray. At damot nakasalikad apanabas ijay sikat ni kabadong. An-anwen na nga ta. Ne, kita ada itudtudo ni kapitan. Anya nga ta ti tudtudo na. Ada pagtungtungtungan da. Ti kunam kiday. At damanen ipaaramid ni Kapitan kin ni Badungkaw. Anya ngay day ta nga ipaaramid na. May bayan tayo dan maray. Santay dan akitaan. Anya ngay nga ron ti kitaan ta. Jay man nasikugan abaak. Ah, Isuka data magmagna. na. Apay, awan la sabalin ang makitam, ang mabalin ang pag-istoryaan ta. Day tapay mo't padak abaak. Ay namaray, saan arumbang amasaktan ka? Ta saan mo't asikaday ta? At pamunti sa ba? Bitun paray. Day taman na Ay, nagkadua. Talaga dadakkel pa ti bunga na. Kahit gudwa-gudwa ka. Gudwa-gudwaan nga. Ay, sana ya. Kunak ano pagbibingayan tayo. Ay, saan? Ay, bagkata mong tinataba masaba. Kahit pangipanangay paray. Bagkata tasurutan na. Enteng, apay daytoy saba, dito'y kusina. Ay, dayta? Wen, nangalam iti daytoy. Ay, saan kalatan nga agtagtagaray? Na, mas daawak ngamen. Taawan mo't mulam asaba. Ay, nalaingak nga agdiskarte ba nang? Iso nga imada ti bunga ti saba dito'y balay. Na, ison samot daytoy jabagbagkatan ni Pari Badong. Ay, nakita? Wen, nakitak itay ni Kabadong nga dabagbagkatan na asaba. Ay, kunak no di mo nakita ah. Nakitak pa'y atiniba ni Pari Badong. Ay, no ada agdamag. Ibagamlatan nga awan nakita. Na, apay nga aglibaka kat nakitak nga road. Ay, aguli makan. Di mo pa'y kaya nga dakanin tayo asaba kadakwaraw. Ayan na nga, jay bingay mo asaba Badong. Adaya mo't bingay ka. Na, apay nga awan, kaano nakita mikin ni Marikwa ng at tinubam di saba. Why, nimpatibakan niya ni Paringteng. Kalpasan na, binagkat mo nga inyaway, di dya balay da. Why, tayo sutibilin na. Na, rumbang kumaa nga imbingayan na kamag. Ay, oras sanay. Babay mo ta. Kaano padpadaanan tayo nga agkakaaro ba day tasa ba? Tanumaloaw, pagbibingayan tayo. May amo na kukulang ni Paringteng. Ay, saan mo't ang mabalin ah? Kukuha na lang. Tayo suka nga ron, ti Kapitan. Awawatim lang ta. Maribanang, adaman la ang damagan ni Marituyang ken ka. Nay, anya day ta aya kukumare. Si kaman langan Marituyang ti agdamag, tamas na tortorod ka. Damagan may, no apay abinukbukudan meten ni Kapitan di papaluumon tayo asaba di taigit ti kalsada. Ibingayan na kami kumamot ah. Ay na, katno day ta ti ibagbagakken kwa na. Ramanan mimot at ibunga day ta asaba. No nasamit, wano saan, wano na alsa maray. Sigurado anasam eh. Niinting man. Kayat na,
Kukwa na laeng. Sapay ni badong ko ti imbaon na anang teba. Ay, Ibagbaga dagiti nakakita ama naging bubukod ni Badong Mau marituyang. Oh, makita yu dayta. Ni badong ko itan ti dakes. Imbes ani kapitan. Enteng, an-anwem ngay dayta nagado asaba. Saan mat ang mabalin asidaan? Angkal, agungat samot nga anday. Jakpan amukan ko na. Anya saan mo nga mo? Da. Awan ti sidaan. Isuan na pudot ti ulog. Ha? Isumot lagayam nga amin nga igaman ni anday. Kat uray lama ipurwa. Kwaro, umasidag ka kanyak. Apay angkal, Umasidag ka ta aday pagak. iba ka mo na. Da. Apay nga katawa ka? Makikiyak di tara sa has mo angkal. Naawatan ti niya rasas ka. Unang kay, nawatak. Nangagmuan na lain. Unang kay, nangagaw. Kanyat araramidem ngay. Ingkan Unang kay, inakaon. Na. Enteng, sa dino tinangibaunam ka ni Kwarog. Ah. Apay arimwar matan. Di ka man natagari. Inton agsublay. Adan awit na asidaan. Angkal, Adakan. Nagbiit kan. awan natiliw ko ang manaw. Apay ngay? Kinamat-kamat ko jay manaw. Hindi kuan, tiniliw kaon. Ayan nangaroon ngay. Kilat ang nagparangmot di aking kukwa. Agung ungay. Ay, nagtakrot kan. Tiniliw mo ko man sa mo intaray adagos. Nagnerbiyosak mata ng kail. Isu ating maraya kon ay. Nay kan. Kunak man no naturad ka. Naturid na kiday. Ngamsan itan. Naksayanan ti kinaturid kaw. Nadamot ngamin igam na apanabas di lakay nga aking manaw. Narigat ti matagbat. Sapay agur-uray ni antim iti lutuan na asidaan. Sa balilangan ti baon mau. Naturad ka mo't pari ba daw? Katuan mo ta. Naturidak. Ay, ni Kwarog tinatakrot. Siyak, agnanayo nak anaturad paray. Uray na ipasangom kanyak dagiti nagdadakkel a buhaya sa anak ang mabuteng. Ay, grabe mo titurad mo. Adaya mo't atras sa kakalaban. Biliba ko na. Sigod ngamin paray ang naturidak. Ay, itistingin taman no, naturad ka mo't laang. Ay katuna. Ibagam, no niya teramiday. Ingka man agtiliw iti manok. Jay dakkel ka nalukmag. Dahita lang. Uwan, dito lang. Kahit itan. Uwan na. Panagnagaking ka, ti kinaturad ko paray. Urayan nak dito, ta isang kwit ko yung manok ang matiliw ka. Papanam, tatapataw. Panagnagaking ni kumpare ngayon tayo nga naturadak, warag. Ha? Kasanong nga ramidan dayta? Mapanak agtiliw iti manok. Agtiliw ka iti manaw? Wain, mala. Inakaw, tamapanak man mang, kita iti tiliwag ang manok. Nay, apay nga ito tiniliw mo't latan ni Kabadong di agjag-jaging amanaw. Naglaing ni badong kong agtiliwan niya. Naragsak ka? Kas makita mo maray. Uray lakay ni badong kaw. Kabailan na latat agtiliw iti manaw. Apay, di mo damagan, di tabagem, maray. Numanok yu, di tiniliw na. Kay turay man damagak dito'y bagik maray. Jak mo masungbatan na. Kan apay at tiniliw na. Si Daan mi siguro Kukwayo aya, di manok. Ay na nakakulong amin dagiti tarakon mi amanok maray. Kat apay nga rod at tiniliw na, di manok. Damagak to day takin ni badong kaw no agaway. Ay, agruwa, munday taabadong mo Agalamutan iti saan na ako kwa. Ay, agyaman na pare. Thank you very much. Ay, basta si ka paray. Awan ti saan kong aramiday. Anya, bilib ka kanyakan. Ay, bilib ako na talaga. Talaga ang naturad ka. Kunak king kakay. Itatanayawat mo ti agpaparaw ang manok. Agawit kan. Mala, agawit ang arudin paray. Agunay ka. Agyaman na ka. Gapukan ka kat adasidaan mi kanibanang. Hangam bilib ka talaga kanyakon paray. Ay, perme. Bilib ka talaga.
Tuyan, bilib ka niya ka ni Parinteng. Ayan jay tiniliw mo amanaw. Hintad ko na ako ni Parinteng. Isungag bilib ka niya ka, tuyan. Hintad mo kan kuana? Imbaon na katiliwag jay manawag tapno panagnagak ang natureda. Kahit tinaramid mo Ay, man. kawin na. Pinanagnagak nga ron ang natureda. Wan, napanag-nakam anaturad ka. Ngam dakas mo ti imahim ka dagiti tattao ang nakakitakan ka. Ha? Ay, ada nakakita kanya kaya. Na, kano pag-istoryaan da kan asika. Kat agtatakaw iti manok. Anya? Ay, isa na mabali na. Sinurot ko lang matibili ni Parinteng. Maray, agrik-reklamo jay lakay nga kinkukwa iti manok at iniliw ni Badong Mau. Ay, sus, kunakun ka. Apay nga men, abastalatan agtiliw iti manok as saan namot ako kwa? Imbaon ka nung arod ni Kapitan. Anya? Problema ita no ireklamo da talaga ni Badungkaw. Aywan. Napan nagreklamo jay lakay, iji barangay hall, Maray. Hindi, Kapitan, at yakin basol maray. Kano imbaon na ni Badungkaw. Kasanudaytan, Inteng. Nagreklamon dya akin kukwa iti manok. Ni pare badong ti sumungbat. Kat no si katinang ibaon kan kuana. Jak aminin asak. Apay nga aminak ngay. Ay, di ka lang mabain iti kasta nga aramid mo. Oho. Apay mabain ako makit makasidsida nga ron iti manok. Mapan ka kano iti barangay haul. Mapan kan, Inteng. Inton bigaton. Mapan ka, wano saan? Ay saan? Apay apilitin na kamapan no jak kaya ti mapan. Kuwarog, Abayantay. ing kaalaan jay balunat ka. Wanantay. Ay saan ko raw? Mapanak iji barangay hol. Inak ko man alan ti balunat kay. Ay saan? Saan? Nasakit ti mabalunod. Amok ah. Ay, ingka ni Jay Barangay Hall, Badong. Papayaban da kay Jay. Ay, aguray kami te. Aldawon, kababain no pagurayom dagiti o opisyal ijay. Ay, yan nga tayo ti bagada kanya. Na, damagampay lang. Siyempre dagiti basol ngay nararamid mo. Ay, imbaon naklang man ni Parinteng. Basol yo adwa. Kasanungay, Kapitan. Kat si kamati itudtudo ni Kabadong amang ibabaon kankwa ng agaramid iti maday. Pare badong. Ay, talaga mga imbaon naklang, paray. Kabadong, mabalin ka di nga ito dumanon. No asino tinangibaon kan ka amang teba ijay saba kan agtiliw iti manok. Ni nga rod Parinteng. Na. Ni Parinteng. Awanan ti sa balipay. Si kakano talaga, Kapitan. Ha? Daman naskin na madusa dito. Awan sa balay, no saan na dayta, Kapitan. Na. Katwan talaga. Ngam adamot sungsong batam, Kabadong. Ammom adakas, inaramid mo pailaang. Kaya't kulaang mit apanagnakan ang naturedak, maray. Dua kayo kan ni Kapitan nga adda sungsong batan na. Ay, jak surutay na giti. Baga na ito akong parek. Na. Kastoy mo lagayam, ti maganap ka. May babainak pa'y. Kuha, paray. Kastunay. Agpakawan ka ije nakabasulam. No kastakit, agpakawan ka mga rod kanyak Paray. Una. Day talagayam unli. Saan lang agpakawan ti aramiden yaw? Naska nasaan yun nga ulitin ti inaramid yaw apan nagbiddaw. Umanugot ka iti singasing ni kagawad ko nang. Ay, kituwin paray. Ay, Kapitan Kentata Badong. Nadaydayaw kayo, no ti pagsayaatan ti barangay yo, ti aramidan nyo. Asaan kat akalukwan? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo,
ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.